Akakiiko aka kasiiba muri district ya Bushenyi aho babugana bebembeze n'abeegi b'itendekero rya Kampala International University Western Campus kandi nikija kuhendera n'itendekero rya Mbarara University na NTC Kakoba. Akakiiko aka kakateebwaho Minisita w'ebyobwegyese Janet Kataha Museveni omu mwaka gw'2021. Commission yeyiturumu bageta Education Policy Review Commission. Icyo kubanza nereba ha policy mpango itutaha nayo iyo barikweta government white paper ya 1992 ne gicondoza nereba ebyakozirwe nibiha ebitarakozirwe nibiha icyarugiremo ko byarakozirwe niki konka nereba na ubwegese bwitu hatu burubuta n'ubusakutukiye turukuza so ate tugezaho kuronda ebitekateko by'abanyayuganda bona turukubasa ngo batugambire bashemererirwe kwegesa ukwegesa inyegesa yitu no kwegese. Recommendations about the research to help us with some money of research, the issue of grants, the issue of non-tax revenue. We would like to maybe be allowed to use it centrally, locally. Chondozo oku kugenderire kureba okwega kwa Uganda okurukushana na n'okuratereza kureba abana ebibarikwegyesebwa babana baza kuba b'omugasho. By telling us what you think is shortcomings in the area of that area. And when we have left, as you said, we may not leave you the same, but we are also not leaving us the same. Missioneji nereba hakiragiro cyangu cya 1992 eyi government etaha nayo eyi barikweta government white paper of 1992 kandi nereba nebyo bwegeso kubiri. Nishemerwa munonga okureba ngo habireho egintekateka yo kugira ngo education policy ebe reviewed ningashi babase kukigarukamu hagire bibatamu okurugirira aha mbera ko kuziri nitsima government abo kitekateka cyo abo kwatwi n'amasikongo nkoku abashomesa bagamba n'aba commission bayongeramu ekintu cyo kugira ngo ICT gadgets nizo turagamba nkaza computer zibase kuhebwa amashomero go bwegese ahabana n'abashomesa aha bwabusha bitubasa kutuyamba okureba ngo murembo kuraze kwije kwa 21st century abana n'abashomesa nibabasa ku integratinga kali magezi omuri byona eyo barabe ni bakora. Abandi nibenda government kwegaruzo bwegese bwa Uganda bagumze ngo na private schools nzitegana mu planninga kandi nibenda hatebweho obubonero obw'abantu abakushoma obushomesa kugenderaho. Recommendations zanje n'abagenzi banje iyo kubanza kugira ngo government owuninge ningache education ebyo bwegese bya Uganda byona government ebyegarurize abo kwa private schools ziriho yego ziratuyamba konka zishemerire arunko kuzira teganisa government mu planning. Akakiiko aka kahereze kwetorora ebyanga bitano ningasho regions omu ihanga ebiroma Acholi, Karamoja, Teso, Busoga hamwe na West Nile. Amakuru agagasha kwa Sengendo Abdulkadim.